gose famba muzobona no muri Mario kandi azogaruka kubera ko yari yarahunze mugabo yagarutse kandi muri Mario yagarutse ariko wumva yuko yagarutse ari uko nawe wagarutse ariko mumvikanye na Miss tumvikanye na Miss twasinya kontra bwa cyawo ni iki mwe wese no kuvuga ubu Mario igiye kubandana n'izindi nyinshi filime nyinshi zigiye kubandana yego ese uyu mwanya hagati ya Samba Famba nuwo kuzanira Gasore musubire mu kinane nkuko byahoze umuntu wa mbere yoza kwisonga ninde ese kubera iki Muswati wewe ego arabifitiye uruhusha kuki atashoboye gusova akoresha umwanya nkuko ari we wari wamuhaye teni akazambara kuki koresha umwanya wewe utamvuza ati yamara nta kibazo na kimwe cyarimo koresha umwanya yagombye kuviora amategeko kubera koresha umwanya n'umu journalist mumenyesha makuru jewe sanzwe nkina filme barasanga babizi ko ndazambara we yashase kuviora amategeko ko yashase kwa kuzambara ngo akreye base kandi bijya navyo atari byo yerazise binamubwira ati mbo tora we ni wakurikiranwa uzibenye nawe yazambaye ibyamukurikiranye yarabibonye mwaje nta cyando ndekora basanzwe bazi ko ndazambara nyuma yo gufata intwaro y'igihugu ugaha Akesdan akifotozanya nayo kuko nimba ufite teni ushobora kuba ufite n'intwaro kubera iki washoye guha Akesi agakoresha igikoresho cy'igihugu gose famba muzobona no muri Mario kandi azogaruka kubera ko yari yarahunze mugabo yagarutse kandi muri Mario yagarutse ariko wumva yuko yagarutse ari uko nawe wagarutse ariko mumvikanye na Miss tumvikanye na Miss twasinya kontra bwa cyawo ni iki mwe wese no kuvuga ubu Mario igiye kubandana n'izindi nyinshi filime nyinshi zigiye kubandana yego ese uyu mwanya hagati ya Samba Famba nuwo kuzanira Gasore musubire mu kinane nkuko byahoze umuntu wa mbere yoza kwisonga ninde Sisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen benshi bamuzi kuri Ijeshi cyanye se Muswati kuva mu ihuriro TV uno munsi ariko arashutingira nyine ngaha muri rupangu abakinyi benshi niho bari na cyane cyane ikintu kiza kugaruka nuko bakoriko abakinyi bose basanzwe yitwa yuko bari baravuye mu ihuriro bose bagarutse kuva kuri Samba Famba Leroy de la Forêt gushika kuri Muswati gushika no kuri ntuze n'abandi bakinyi bagiye batandukanye babandi bagikuri bagenzi bacu benshi mu bisanzwe ni benshi bamza mfarme bose bashobora kuba bagarutse mu ihuriro ariko uno munsi nagira ibibakwe kwanza ryo kubanza gukorana nande na Muswati brother vipi safi kabisa bro amakuru yawe ndashima kabisa neza na neza urumva yuko wishimiye kugaruka mu ihuriro so ihuriro n'umuryango wacu ni muhira ihuriro niyo yatureze niyo mpamvu nitwo tumuryango wacu kameme neza na neza nyuma yo gutenguha ihuriro mukabona yuko iguye mwaciye mugaruka muza kwikusanya kugira muzanane inguvu na cyane cyane yuko hari ivyo byari byasambutse ya hari haganuga haze akanuga haze kavuye mu nzira niyo mpamvu twagarutse mu muryango wacu umuryango twubaha gose nyuma y'ihuriro kugarirwa na sense sivyo mwahora mukora byagenze gute kuba uyu mwanya mwasubiye gukora ese sense yabugururiye ari uko ivyo mwari mwumvikanye byashoboye gutora inzira sense ntiyatwugariye ihuriro yagumye ikora ku mugaragaro ahubwo gusa yari yugaye uruhusha rwa yari yahaye TV ihuriro TV kandi sina ihuriro TV yonyene na TV menshi uyu mwandi ko ndavuga ihuriro kuko niyo nabasanze ku kazi nabasanze kuri tele ego mugabo gusugo ruhusha buye manager yatubwiye ko yarusabye fresh impapuro zari zisabwa yazitunganije ubu ihuriro TV iri ku mugaragaro neza na neza ihuriro TV ijya mbere yarakora kugezaho ihagarikwa by'agateganyo uno munsi ihuriro isubiye gukora izananye babakinyi bayo bakera ese cyari cyatumye babakinyi bava mu ihuriro bakagenda bamwe bagakora ibyabo na cyane cyane Hamza Mfarme Samba Famba n'abandi bagiye batandukanye kubera iki nka manager wanyu yashoboye kwiyumvira uburyo yogarukana babakinyi bari baragiye
so cyo nakubwira cyo urabizi ko ntazibana zidakomanya amahembe n'umugore n'umugabo mu nzu barashwana ugasanga umugore ari mu cyumba ciwe umugabo ari mu kindi cyumba ciwe ariko ntibisigura ko badakundana kandi mwisho barasubira kandi bakaja hamwe bakaba kandi ca kintu kimwe natwe ni kujya iyo ca kintu cyatorewe umuti bivuze yuko mu ihuriro mwari mwagiye swate kiko benshi bakunda gufa akantu kiki kagahembo mu ihuriro rishari shatumye byitwa yuko mwahagaritse akazi cyari icyo kibazo c'agahembo canke yari yahindi ngorane ni nyinshi zishikane kubona kugira ati ntazemana zidakomanya amahembe mu muryango ari muniniya ntihabura akantu kabagaza gahagagwa sanga kashaka kubacanishamo ugasanga mwacanyemwo muga nkayihuriro tubikora umuryango munini kandi umuryango watureze nka papa wacu ngabo wa Miss nitwomutako mutere ngo tumuhebe burundu yasubiye kandi kajya akantu kari gahaze yaragatoreye umuco aragatoreye umuti hanyuma asubira kandi adushira hamwe ubuye nyuma yaho mwari mu kazi kandi kuba mu kazi mudahembwa ari nacyo byatumye muvuga ati Amisi twereka duhagarike sivyo ariko urumva yuko hanini nk'abantu ubu arabakure urumva yuko ikintu nyamukuru cyava ku gafaranga n'agafaranga nyene kuko nta kindi coteranya abantu kuko urumva yuko Amisi amahera yayatwara mu nyungu ziwe kuko mwe mwarakora icyo kibazo cy'ibiciwe kubera ko banamuje muri vie privée ariko numva ko bigaragara nyene nyuma yaho rero ushobora kuba ukina wambaye impuzu z'igihugu kuri wowe kwambara impuzu z'igihugu bivuze iki cyerekana iki ico bivuze mu kazi kawe abapolisi nabantu babana n'abanyagihugu babigisha kubana hafi na hafi n'abanyagihugu kugira umunyagihugu abonye ikintu kibi mu bandi banyagihugu yegera umupolisi kwavuga ati umupolisi ari hafi yanje kandi amutore ndamwereke ikintu gihaza mu banyagihugu bagitorera rero nanje kujya undi munyagihugu nkabanegera n'abapolisi abapolisi benshi nabagenzi banje ko tuyaga tugahuza barabizi ko nkora akazi ka filme kandi nkina mpanura niyo mpamvu namubwira ati impankore arambwira ati ugiye gukora ibiki nkamwiganira ibyo ngiye gukora ati ugiye guhanura aho ni sawa tora niyo mpamvu kuzambara barazimpa ukuri kwame neza cyane kuzambara baraziguha muga hariho abantu benshi bifuza kwambara za mpuzo kugira baje gukora cya gikorwa kuko benshi muri bo hariho abagiye bazambara bikabazanira ingorane ese kubera iki Mswati wewe ayambara nkuko mengo ni impunzu yiwe yiguriye kuri we kivuze iki ese azikura he je ndazitora mu ikambi kandi ndabifitiye uruhusha niyo mpamvu kandi ibyo nkina benshi barabizi abapolisi barabizi ko n'abandi zitora mu ikambi aho ukora canke mu buzima busanzwe nyene mu buzima busanzwe nyene Ikintu ko kibabaje kandi benshi bazi ko ndi umupolisi abafanzi mugabo cyajya nanje mu bisanzwe niko mbanze ndi umupolisi ndi munyagihugu mugabo yegereye hafi n'abapolisi yego ari nayo mpamvu bavuga ati genda ukore ese ho bifitiye uruhusha kugenda ugatora umwambaro w'igihugu je nabifitiye uruhusha niyo mpamvu mu byo kugwanya ubutegetsi nagiye mu bintu byo kwibana nkoresheje bya mwambaro ngiye guhanura abantu nyene bazambara ugasanga bagiye gukora ibintu bitajanye n'amategeko niyo mpamvu avuga ati ugiye guhanura bene wacu tora wiyambarire nta kibazo neza tora wiyambarire nta kibazo ukaja umugwi w'igihugu ugatora ntitora wiyambarire nta ngorane ariko hariho abagiye bazambara na cyane koresha umwanya mwari muri kumwe kandi mwambaye umwambaro w'igihugu ariko wewe byagarutse vyitwa yuko mengo ubutungane buriko buramubaza na cyane uvuga ati impuzu wazikuye ese kubera iki Muswati wewe ego arabifitiye uruhusha kuki atashoboye gusova koresha umwanya nkuko ari we wari wamuhaye teni akazambara kuki koresha umwanya wewe utamvuza ati yamara nta kibazo na kimwe cyarimo koresha umwanya yagombye kuviora amategeko kubera koresha umwanya ni umujournaliste mumenyesha amakuru jewe sanzwe nkina filme barasanga babizi ko ndazambara we yashase kuviora amategeko ko yashase kwa kuzambara ngo akreye base kandi bijya navyo atari byo yarazi ndamubwira ati mbo tora we ni wakurikiranwa uzibenye nawe yazambaye byamukurikiranye yarabibonye mwaje nta cyando ndekora basanzwe bazi ko ndazambara nyuma yo gufata intwaro y'igihugu ugaha akesdan akifotozanya nayo
kuko nimba ufite teni ushobora kuba ufite n'intwaro kubera icyo washoboye guha akesi agakoresha igikoresho cy'igihugu. Icyo kibazo kiragoye kwishura. Kiragoye gose umubaza akesi cyabitumye niho yo guhinyisha. Na cyane ko yari karategura indirimbo yiswe Ishano. Ese yaraje arakwegera arakubwira ati ntama. Yaranyegereye si akesi wenyene nakiri ko akiri bya ntivyakunze. Nje nakubwiye ko mbana hafi n'abapolisi. Mbana hafi n'igihugu. Niyo mpamvu ari ikintu kitari cyo kuvyora amategeko, kitari ikintu cyo kugwanya ubutegetsi, ari ikintu kuvuga ati ni ikintu cyo kwigisha canke ni ikintu nyene cyo kwiryohera. Urabona ariko ikigwanisho si cyo kwiryohera, si cyo kwiryohera mara kuvuga ari ikintu. Ese hajyaho ubu uri kuri tele nawe mbani kuri tele. Okay, ringa haryo usanga bagiye hajya ingorane ntumenye yo zivuye kuko kajya kantu bashaka gushiramwo ugasanga karabaye cyane nta tuba turimo yabari hamve akavigire karimo akidani kabakazwi naje wenyene niwo tuba turi kumwe kabakazwi nawe yo ese wo kazi gute kandi utari uri umunyagihugu asanzwe nakubwiye ko mbana hafi n'ingabo tubana hafi na hafi umuswati reka twigire mu bindi kuko hari gizo gusanga tumengo tiko turaja mu bidakenewe muswati nyuma rero yo kugaruka mwese mukaterana mukavuga ati uyu mwanya rero tugire tupambane tugarukane Mario. Ese byavuye ku kamo kandi kuwanditse Mario canke manager wihurira kavuye kuri manager ko twese twaragiye niwe yavuga ati subize hamwe umuryango wanje bivanye na kujya ku sense kandi yari yabafatiye ibihano ko bati ibyo bisabwa n'amategeko nabyo mugikwije niyo catumye kandi cadusubiza hamwe. Ubu rero famba ntizosubira kumubona agira ngo ndagufyatagura atukana. Ubu yaje ari ku ndero ni nyinshi kubera yuko ibyo byose biri mu byatumye sense nibangaje ega kubera ko je niba ndinze kubaza umuntu mba narinze kubaza singorane. Ubu yazana indero nyinshi gose famba muzobona no muri Mario kandi azogaruka kubera ko yari yarahunze mugabo yagarutse kandi muri Mario yagarutse ariko umva yuko yagarutse aruko nawe wagarutse ariko mwumvikanye na Miss twasinya kontra ati cyawo ni ikimo wese no kuvuga ubu Mario igiye kubandana n'izindi nyinshi filime nyinshi zigiye kubandana yego. Ese uyu mwanya hagati ya Samba Famba nuwo kuzanira Gasore musubire mu kinane nkuko byahoze umuntu wa mbere yoza kwisonga ninde? So bose n'abakomediye kandi bose ndabakunda kandi bose bari ku kivi ko novuga bose bagarutse novuga ati niteka ntangere twukora kumwe nyene kwa kera kandi ibintu bikagenda neza abantu twabaha amavuta gusa nta kintu neza cyane. Brother reka ndagushimire ndakubwira ati akazi keza na cyane yuko muri ko murabikora neza nanje nongera nisabira urazoze tuvugute nanje nambaye mvuga ati ega hari giyo sanga kombe nungu Yesu bakunzi ba Tracist of Minister nibaze yuko mwari muvyumva nari kumwe na Muswati sezera abakunzi ba Tracist of Minister kugira ngo bashobore kugenda bakora subscribe share no kuyihuriro bangira bagaruka kukurazi yuko byose no gufashana. So abafanze nababwira ati mugire subscribe ku Ihuriro TV mubona amafilme menshi. Ubu tuje n'inguvu nyinshi gose turi muri shooting ya Mario ubu nyene mbeko turisasita mwafunguye turafungura ntiharagira turacashuka vuba murayibona Mario ndazi mwari muyishashaye vuba muri no semene nyene murabona Mario tugiye tuko turayikino no musi nyene hanyuma ciao murakoze. Yes bakunzi ba Tracist of Minister nibaze ko mwavyumvise ingene bimeze n'ukuntu ashobora kuba yambara teni z'igihugu canke se agaha umuntu runaka nibaze ko mwavyumvise kuri micro no ari kumwe na Mr. Da Silva inyuma ya kamera naho mwari kumwe na Isayi Mr. Cheusi igenda mukore subscribe share comment nibaze yuko n'imbaraho nakoze nabi mumbarira ati nuko nyene mugamuze mutubabarira kayasha barakayasha kubera yuko tuba twagowe tuba twatembe nuko bavuga ngo nta ngorane na kimwe ngo nta kibazo na kimwe duhura naco ciao. Sisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri